Hello my beloved people, uyu munsi tariki 20 z'ukwezi kwa munane umwaka w'ibihumbi 2026 tuzanye amakuru meza ku banyeshuri bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza. Tubazaniye amakuru meza ku banyeshuri bakoze ibizamini bya leta bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Uyu munsi tubazaniye akantu k'ubwenge, akantu kaba gakenewe n'abantu benshi cyane. Murabizi ko uyu munsi tariki 20 z'ukwezi kwa munane umwaka w'ibihumbi 2026 ku isaha y'isa 8 aribwo amanota y'ibizamini bya leta y'abanyeshuri b'iciciro rusange cy'amashuri yisumbuye ndetse n'ab'amashuri abanza, aribwo amanota yabo y'ibizamini bya leta ari buze kujya hanze. Uyu munsi tukaba tugiye kukwereka uburyo busha nesa yasizeho bwo kuba wareba amanota ukoresheje telefone yawe, ukoresheje mashini yawe, laptop yawe, ibintu byose bikaba byagenda neza. Abana, ababyeyi, buri wese umukandida wakoze ikizamini cya leta utegereje kuba yareba amanota ye, turamusaba kuguma ahangaha agakurikirana akantu ku kandi, akareba neza uburyo ari buze gukoresha telefone ye akareba amanota yo mu kizamini cya leta. So rero tudatinze, murabizi ko uyu munsi turi kuwa kane tariki 20. Abantu benshi bategereje kugira ngo isaha y'isa 8 igere, saa 8 z'amanywa, ubundi babe bareba amanota, ariko abandi ntabwo bazi uburyo bakoresha kugira ngo babe babona amanota yabo. So rero tugiye kukwereka step by step y'uburyo uraza kureba amanota ukoresheje telefone yawe, ukoresheje mashini yawe. So rero twagiye, mbere na mbere fata telefone yawe ufungure data cyangwa se ufungure interineti, ubundi tujyanemo 5x5. Ugisoza uraza ukanda ahangaha, urajya kuri browser yawe. Abenshi bakoresha Android, ndabizi ko mukoresha Google Chrome. Iyi ngiyi waza ahangaha kuri Google Chrome and then noneho uraza ufungure. Nizera ko wamaze gufungura interineti yawe. Noneho uze hano kuri search Google or type, uze ukande ahangaha aho bandikira cyangwa se overtypingira, wandike R, wandike R, wandike N, wandike E, akadomo rwa, akadomo nkuko muri kubibona, akadomo CDMC nkuko muri kubibona. Turagenda tujyanamo gake kugira ngo mwese mubibone. Akadomo gov, akadomo result, ubundi ibintu byose bikomeze kugenda neza. Ngira ngo mwabibonye. LNE akadomo CDMC akadomo gov akadomo result, ubundi uze uhita ukanda ahangaha. Ngira ngo murahabona ahangaha, ubundi ibintu byose bikomeze kugenda neza. Click here. Ngira ngo mwabonye ahantu bahise batugeza. So rero barahita bakugeza kuri uru rubuga cyangwa se kuri iyi link ahangaha. Nizera ko mwese muhabona ahangaha. Aha hambere handitse ngo check national exam result 2026. Aho niho uri buze uhita ukanda. Numara kuhakanda barahita bakugeza ahangaha ahantu hameze gutya: Republic of Rwanda.nesa National Examination Office Portal. Rero wowe uraza uhite ukanda ahangaha. Ngira ngo mwese muri kuhabona ahanditse ngo check result kuri aka kabara k'umuhondo. Ngira ngo mwese mwahabona. Ukibisoza rero uraza uhite ukanda ahangaha. Nizera ko ibintu byose turi kubijyanamo 5x5. Ngira ngo rero ahantu tubashije kuba twagira mwahabonye ngo official result portal, national examination result, enter your index number to get your result. So ngira ngo ahantu muri buze gushira index number zanyu mwamaze kuba muhabona na ahangaha. Ngira ngo murahabona aha
hari akaboro ka search, put your index number, uraza gushiramo index number zawe, registration wakoreyeho ikizamini cya leta, nusoza kuzishiramo uri buze guhita ukanda ahangaha handitse ngo get results, ahangaha kura hano munsi ya put index number, ubundi ako kanya mu buryo buri direct uri buze guhita ubona amanota yawe y'ibizamini bya leta, waba uri toronkome waba uri primary, ibintu byose biraza kuba bigenda neza. Ni ubu buryo buri buze kuba bwakoreshwa, amanota ari buze kuba yasohoka uyu munsi tariki 20 z'ukwezi kwa munane 2026 kuri uyu munsi wo kuwa kane. Nk'uko twakomeje kugenda tubibabwira, ni amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza ndetse n'abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri y'iciciro rusange cyangwa se O level. Rero ibi byose rero ngira ngo mwamaze kuba mubona uburyo muri buze gukoresha mureba amanota yanyu. Ni ukuza ahangaha ngira ngo murahabona, ugashiramo index number zawe, ubundi ibintu byose bikaba byagenda neza 5 kuri 5, ubundi ukabasha kuba wabona amanota yawe nta bintu byinshi bigusabye, batagusabye kuba watanga amafaranga cyangwa se iki. Rero kugira ngo ukomeze ubone update zose, niba ushaka gukomeza kumenya amakuru yose, buri update amakuru ya nesi yose turakomeza kugenda tuyabagezaho, turakomeza kugenda tubagezaho uburyo bwiza bwo kureba amanota. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukuguma kuri uyu muyoboro, reba munsi y'iyi video aho handitse subscribe, ukandeho ufungura akazogera ka mbere kuri all notification, kugira ngo update zose utuntu nk'utu ngutu tw'ubwenge ujye tubonera ku gihe. Abandi bose bashaka kuba bareba amanota, uri buze kuba wabasharinga iyi video, ibintu byose bikomeze kugenda neza. So rero kora subscribe, ufungura akazugira ka mbere kuri all notification, nubisoza ukandira like kuri ako gakumwe k'ikiganza karebye hejuru kubona munsi y'iyi video. Nubisoza uri buze kuba waduha igitekerezo cyawe muri comment, nimba aka kantu kagufashije, kandi nimba video hari naho twihuta kuri step by step, uri buze kuba wasubiza inyuma urebe witonze gake gake, ubundi ibintu byose bibashe kuba byagenda neza. Gusa twabisubiramo twihuse kugira ngo ubashe kuba wabibona neza. Uri buze kuba waza muri browser yawe, muri Google Chrome uze hano kuri search, wandike ra mu kinyarwanda, ra isanzwe mu kinyarwanda, wandike akadomo, wandike sa da ma na sa, wandika akadomo gov, wandika akadomo results, ubundi uhita ukanda kuri iyi link, uhita uza hano kuri link ya mbere ukandeho, baraza guhita bakugeza ahantu hameze gutya. Uhita uza ukande hano kuri aka kaboro k'umuhondo kanditseho ngo check results, ukandeho, bari buze guhita bakugeza ahantu hameze gutya, bakwereke aho gushira index number, uzishiremo nurangiza ukande hano munsi yaho handitse ngo get results, ubundi ibintu byose uhita ubisoza. So rero ndatekereza nimba aka kantu nakubwenge kagufashije, ntugende udakanze subscribe, ntugende udakanze like, ntugende utaduhaye ibitekerezo bya hasi muri comment, ntugende udasharinze ku nshuti zawe, abana, ababyeyi, umuntu wese mbega ufite uhuriye na education, ushaka gukomeza kumenya amanota, ushaka gukomeza kumenya update zose zijyanye na NESA. Abizi ko igihe cyo gutangira kiregereje, abanyeshuri bazatangira tariki 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2026.
update zose zizagenda zikurikiraho turakomeza kugenda tuzibagezaho. Ikintu cya mbere kiragufasha ni ugukanda subscribe, ugakanda like, ukaduha comment, ukanasharinga, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza. So rero bye bye, Travista, turabakunda cyane. Imana ikomeze ishira imigisha mu byo mukora byose, tubifurije amahirwe masa.